Tala Fou i le nei vaenga o Tala Fou o le si ufonga o le Laumoa. O le tala mua e valu se fulu i tū la le umi o mōri mau e le tau na whaafonga i ai le komiti filfilia le pālemene lea o lo whengai ma le iloina o manatu malangona o tangata e tū sai o le pili e wha tau i le whengainga o Waitangi ma ona aia inga au tū. E tasi le masina le umi e le tauai i le komiti le nei o na whanga solo o na whaafonga i ia mōri mau uma. O le aso nafi le sa fono ai le komiti mo le amataia o ala tau ngā luenga whai e mai o wha mau nia mai ai o le aso luas fulfitu o Januari o le amata ai o na whanga solo o na whaia mōri mau mai le mamadua le tunu u e tusai o le nei tu la fono tau whaofi. Pe taila ele i mawhai le komiti o na whai lo mai pe fia lava la whainga o mōri mau tusia u o la tau tau lima ina talu ona to e whaau pōpō le taimi e talia ai mōri mau tusia. A e sa whaalia mai o le a vairua ina le komiti le nei i ni soa komiti se lua. Ina ia to tele ai tangata e mawhai o na whaia la tau mōri mau i te tonu o le taimi o loo whaatulanga ina mō lea ilo i longa. O le li pālemia ia Christopher Luxon sa mōri mawina le sainia le alo ia o se whenga inga whautau whaatau wa inga i le vāo le malo New Zealand ma le malo alapi o le UAE, le United Arab Emirates i le vai aso nei. Whaadia mai e le li pālemia o New Zealand o le whenga inga le nei o whaingoina o le Comprehensive Economic Partnership Agreement po le SIPA i lona tau whaapupuu o le a whaaititi ai le sili atu le iwas furma le 8% o le la fonga e tutongi mo o loa a New Zealand e whaatawina atu i le tonu o le tunu a rapi le nei o le UAE. Ta ua hoi le pālemia o New Zealand o le UAE o se paanga whaamoe ina tele tau whaatawa inga ale malo o New Zealand. Mai tele isi ati nae o lo ngā rue whaatasi ai malo e lua e au fiai le whaalau tele ina mai i atu motu le Pasifika o awala ma whainga e maua ai le malo si anga mana umia. Ato hai foi ma tau ma whainga mo se file mu i sa sae tu tonu. O le taimi nei e tu sa ma le whaafe la whai o tangata New Zealand ua nanofo ma ua whainga ruenga i tu tonu o le UAE. Mai o se tasi o tunu e to tele tangata malanga ma isi vaenga le laulangi e a ngai ana iai o na whaatoa malanga mai ei lea i New Zealand nei. O le taua whaai o he whaatoa inga i le wā New Zealand ma le UAE i le teimi le nei o lo tūlai mai i le tasi tesi ma le tolu piliona tala i le tausanga. E tasi ma le afu pasene na si iti ai le tau o mea ai i le tonu o New Zealand i le masina o te sema na tua na i atu nei. Whairo mai e le mtanga luenga wha mau mawina whainu mera le malo, o le tau mea tau mawha mana umia mo le tausinga masani na si itia le lua tesi ma le 5% ma hua lea i le tau ngata o le tau o le pata, ai whape ai ma le whangususu e lua lita, a toa ma le whangu o le ngao hoi mea ai le olive oil. O le poroko pata e lima se lauka lama le mamafa na si itia le lima se 4% i lona tau e tusa ma le ono ta la ono sene e whaatusa lea i le whata la wha valu sene sa iai i le tausanga i ona tua. Pe ta i la sa wha ilo mai e Nicola Grouden o le ofisa o le Stats New Zealand na tau whio lolo le tau matau mea dao mafa ona o le pau i lalo o le tau o fuala au aina ato ai mafuala au whaikuka, lea sa mai tau wina le pau e 8% i lona tau wha le tau sanga. O le pau wai o le tau o fuala au aina, na mafua ona o le maua lalo le tau o le kumara, ai whape ai le pateta atoa ma le ani. Sa mai tau wina ia te sema se pau e ono se 4% i le tau o le kumara, whaatusa lea i le tau sayai i le tau sanga i ona tua. O isi i tau mawha ia ua uma o na sao nia lelei i le tonu o whale ainga a toa ma isi tau mawha ua uma o na whaavela ina lelei na si itia ia le tolu tesi ma le tasi pasene o le tau.
O se whai ngā whapaanga I le waha o le malo New Zealand ma le iwi a tangata Maori e ngō o le Ngāti Porou o le ama whai ai ona fausia ia ni whale fau e tau ngō fie e maututongi ai tangata I te tonu o le ai o Gisborne. O le nei ati nae ua amata le teimi nei ona wha ngā ioi o loo ngā rurue wa alua ai le tūrangananga nui o Ngāti Porou ma le mtanga luenga o whale ale malo whapea le vaenga o le ati nae onu uitua le urban development. Whaas fuma le valu la whai ni whale fau mo ainga e mwhai ona maututongi ai o loo a fia I le ati nae e amata atu I le taitasi po tu moe, wha solo tu I lawa I whale e tai wha po tu moe. O le mitstala lango whale ale malo o tama potaka na awai I le sauninga sa whaie le stofi na nafi lea na sua tia ai le ele o le afausia ai nei whale fau I lea vaenga o le tunuu. Whaari ai le minsta o le aio Gisborne ua lewa o na mana o mia ni whale le lei e maututongi ai ona tangata. Ai le ngata ilina e tele nisi whale sa whaaleanga inai I lea vaenga o New Zealand ona o winga lolo wa o le tau taluai nei. Lea na o tuai I le whase lau valus furma le fitu le a whainga o ainga na iai I le lisi mo tangata e mo o mia ni whale e no nofo ai I lea vaenga o le tunuu I le masina o Novema o le tausanga na mawai atu nei. Na ia ta ua fwoi o le ati naile nei, o le awhiso swani I le whaale le iai o mea tau whale e pei ona mo mia mo tangata o Gisborne. O awhi ia atoa fwoi ma mua le tonga mau e pei ona lipo tia mai tu SS o New Zealand talui nei. O loo masalomia atonu pena mafua ona oni ngayo inga ani tangata. O le teimi nei e lua ni mua le tonga mau I le motu I matu o loo iai maa salosalonga sa whaaponga iai nisi. O le fiafio le solulu le sa lipo tia mo iai le mu I le matawhanga o le Anawhata Beach I se sifo o le ayo au kilani. Le sa mana o miai le lawea ina mo iai ni tangata se tofitu na poloka ai I le hafi. Whailo mai le vaenga o mu mwhala wala whafosei le fans o le ua uma o na tāpena ina ia tūlanga uma a wale saonga le mu ma ua tinei ai le hafi lea pe tai o loo iai peo latu masaru salonga I le po ngai o le mu mai ua whaia ne iai sua suenga. O le isi hafi sa lipo tia mai le tu malo o rangiti kei mai ui ina o le foi whai o na tonga fitia ai ua te le se vaenga o le tonga vao ua mu ma ua whaatama iai mai o loo wha ngā solo fo iai se sua suenga e winga I le hafi. O le aso nafi le fo isa lipo tia mo iei se isi mu I le tu malo Northland mai sa ngā lue aini ta wale fui mu se ono atoa ma se lori vai I le tautine iai o le hafi I le pitonu o ingo o tahiki. Sa whautua ina mai iai le o visa o mu ma whala wala whaafose I le mamaro le tunu ina ia tau mamau ese mai ma le ala tele ingo o le Horeki Road mo tūlanga tau le pui pui ingo o le saunga le mu. E lenga te lea, ua tu ina mai fo I se labata inga whalawa I tele mo tangata uma, ina ia whaai tete I le tutu ina o awhi whafo I lau whanua, I le nei vai taimi o le mangumangu o le tonga vao, ma le marolosi o savili, e ono vave ai o na so solo se awhi ma se mu, ma lama tia ai le saunga le mu. E fitu se furu lima awhe tā la le taua whaai o ni pā whaapito le pui puingo o wala, ua ngau ia e tangata mai se tasi o Pitanuu I le North Shore I Aukilani. E sili atu ma le ono se fulu la whai o vaenga te tasi po panels o ia pāu o mea, na ngau ia mai I le tumutumu se tasi o pā, e a po o se retaining wall I le Pitanuu o Albany, I le vā o le awala o le Silver Moon Road, ma le Gills Road, I le vaenga o le North Shore. Whailo mai ai le pulenga o awala whela awa inga au kilani le Auckland Transport e lima se furu la whai o panels o le neipa na ngau ia le whai ungo le tausanga na tenei ai o le vai aso na tuana i tunei na toe ngau ia I fo nisi vaenga o le lava pāu o mea. Whaari e whapea o pāu o mea nei fo linga I pā e pui pui ai vai ta ele po swimming pools ma e mo o mia tanga te tolua e tala ina ma ave ese mai ia pa mai le no fuanga sa iai
mai e umi fo i se taimi e whaatino ai ia ngā yo inga ai mai se o le lauina i le tonu se ta vale. Ta ua fo i le Auckland Transport o le amatanga o le masino Novema na ngā ui ai fo i nisi panels o le tu ai ngā pā lava le nei mai le awale tele ingo o le Glenver Road. E o mai la i le teimi nei, ua fitu se fulu ono la fo ingo panels o pā ua mea ia ua ngā ia mai le North Shore. Ua fuafuaina le taua whaio nei mea e o atu i le fitu se fulu lima afe tā la. O ia pā, e mo bia mo le puipuinga o le saunga le mu o tangata Sāmoa Valley. E silia i le afe whaase lau la whainga o mai fau o le COVID-19 furuiwa na whaamawina i le tono New Zealand le vai aso ua tua na i tu nei e tu sai o whaamau maunga alo ia ale matanga ruenga o le soifua malolo ina. Pei tai la sa whaalia mai e whapea o le tūlanga awa o te tele lewa ia wātangi ai le a ngai fo i lalo la whainga o mai fau o le COVID-19 i te tonu o le tunuu. E o mai le stofi al navi le aso sfuruono leo Januari e afe fase lauma le lua la whainga sa wha mawina o mai fau ai malu la whaio e na mali liwai ona o a fianga o le mai o le COVID-19 fuluiva. O wha maunga mo le aso iwa o te sema le sa wha mawina ai e le matanga luenga la whainga e afe ono se lau tolu tasi o mai fau ai ono la whaio maliu. Se lau fast fulfala whae tangata sa tau fi ai mo tongo fitinga i le tonu o whale mai i le masina na te nei. Peitai o le vai luanga o le pōle sa na tuana e tunei, le sa wha mawinai e to o malus fulima i la tona tau fi whale mai ona o le wha mai COVID se fulu maleiva. Sa wha malusia o na whele ai o Hamilton i la waulia na nafi e se wa lele o le Air New Zealand ona o ni whaale tonu o le tau sa le mo whai ai o na tūlau ele ifo i le malaiwa ale le tele i au ki lani. Wha mao dia mai le kompani walele le New Zealand o le malanga le neinu mela Ansett ono tasi lua na sau mai le ai o Queenstown i le motu saute e a ngai mai au ki lani. Peitai e wha lua o na tau mawhai e tūlau ele ai le i mawhai ona o swinga o matangi le taimi a o anga ifo lewa alele i lalo i le malaiwa alele o au ki lani. Whaalia le kompani o le whaale tonu na awhiai le waalele le nei e whaingoa ina le ngana Peritania o le wind shear conditions o ni swinga i le sawa a to ai male i tūlangi e angi mai ai le savili. E taila o le asa tūla o le ele manuia i Hamilton le waalele le nei i le teala i titi o le tasi le waulia le nafi ma muli ane to e wha wawai le na whainga malanga i aukilani i le fiafi. Ua fola e le palimi Australia o Anthony Albanese o le a malosi se ngā yoinga e whaia e lona malo e whaasanga i le malo Lucia. Pe a whai la tau te whaia se ngā yoinga e a whai na aise tangata nuu Australia na puei na whaapahango tae Lucia a au tau mo le malo Ukraine. O le li Australia le nei ngo i a Jenkins tōs fulua te sanga le matua e whapea o se whaia onga mai le ai o me le pone e le aiso na tō mai whaafita ai na malanga atu i le teusanga te ruai ma ul whale ai i le fitfita Ukraine i le taua malusia o loo whaawo pea. O se ata video sa atu ina i lunga o vesota inga te le wawawe i a te sema o loo ilo ai le nei ali o loo whaatala noa ma fasi e nisi o tangata Lucia e pei ona mori mawina i le ata. O ni ripoti o pito lato mai nei na whaari ai a tonu pe ua fasi o tia le nei Australia e tangata ia na o lato pueina ma tau fia whaapāngo tā o ia. O le aso nafi le sa whailo ai whalau i tele le pālimia Australia o Albanese o loo tau whai nei le mtanga luenga wai whafo ina ia mau mai se whaamtalanga sao mai Lucia e tusa o lea tangata o Ausitalia. Ta uai Albanese, a whai wā whaina le nei alii o Oscar Jenkins i se ngaio inga Lucia e mauti no lava o le amalosi se ngaio inga o le a whaia e Australia whasanga i le malo Ausitalia. Australia o stasi leo atunu o e apito i te lelo na sao i ana so swani o lo tu inatu mo le malo Ukraine
e sidi atu ma le tasi tesi ma le tolu piliona tala la fa inga o so swani fa military o tu inatu I Australia ia Ukraine talu nos fa ia Lucia ile te usanga lua afe luas fulu ma le lua e sidi atu ile se lau valu se fulu afe la fa inga o tangata palota o le tunu o Vanuatu o lo awai ile fa inga palota fa anatinati po le snap election a lea tunu o le Pasifika ile taimi nei o se tulanga lo mao fai ona o le mafai leo na fa tau nu o le fa inga palota ai o le so le fa to a to ia ile masina tansi talu ona taia le lo mua Vanuatu o Port Vila ile mafui e malo si e fitu tesi ma le tolu ia lona fua le ana tele me sa fa le anga inai ma mari di waitanga te to se furu ma le fa ai si dia le lua se la wistanga ta na manu nu ai o le fai o le nei palota fa ana tinati o mafua ina o fa ta ape le parlemene o Vanuatu ia te sema na tua na ia tu nei. I talonga, o le o tau nuu manuiatu I le ai o Kuala Lumpur I Malaysia, ia le au kirikiti e ta mai ta I Sāmoa I lalo se furuiva tu sanga le mātutua, mai ua sāhuni I lātou, mo le amatalia o le taumusanga o le ipo le lololangi I le talonga ta ilua se furu ova po le T20, e pei ona si la fia, o se teimi mua le nei, ua mawai le avanoa o se au kirikiti e Sāmoa, e tauwa ai se ipo le lololangi, I le nei fo I whaanga tama o le kirikiti. Tausanga taluai le na manu malo ai Sāmoa I le tauwanga a tunu o Asia I sae e sa ili aini avanoa mo le ipo le lololangi I le vaenga le ta ilua sifuru ova le tu pao ta mai tai I lalo o le sifuru iwa tu sanga le mātutua po le under 19. O le asto na ai, le aso sifuru valu o Januari e a mata ai le tamu sanga le nei, o lo tari malo ai le tunu o Malaysia, mai o le pulu si le tau wa ai le aua Sāmoa, whaatasi ma le aua New Zealand, o le tunu o Nigeria, whapea ai maafe lika I saute, mai na whailo mai e whapea o le pulu lea, e malanga I le ai o Sarawak I le motu o Borneo, e whaatino ai la tau ta alonga. O le ta alonga mua la Samoa, e whitaui ai ma le aua Nigeria I Sarawak. O isi la tau ta alonga, o le aso lua se fulu, e whitaui ai ma le aua a Felika I saute, ai o le aso lua se fulu lua o Januari, e ta alo ai ma le au o New Zealand. Fast food tasi la whainga o ta alonga o le neita amusanga atoa, mai o au e tolu pito I lunga o puru te itansi, o le ase e atu e tau wā I vaenga I lua e ta iono au, ona whaanga solo ai leo le taamusanga se ia o I suenga fusi. Ia o le taunu unga na nama le whae unga o Tala Fou.